Kakasi Jaintia Presbyterian Assembly KJPA kan penlong ya ke Gospel Musical Evening but Food Fest kabla ay kerteng Hosana arjar arpnrio haka arpu pratrik leber arjar arpnrio sing sajan hamadan Jerusalem juai. Haka ni kasni ke Food Fest kan sedang na duk shibaje no pais ni haduk bandakut ke concert kaman sedang haka por saw baje janmien. Ka jingtmu jong ka free music concert kalong kum shibenta ban ai ka jingershan bat pentelun ye ki kam mission jong ka KJP assembly. Ha ka ka gospel concert kidon kinong ruai bat nong tem ki badan ki sap kerpang ki ban ruai ki jing ruai ki bakin sai bat ban penki e ki min siem jong kinong iet jing ruai. Kini kinong ruai ki kentop ya ka kinhuan ba pau na Mizoram ka Magdalene ka Mani Music Ministry kong Medicare Kharpngor, Elevate Choir, Tebok Lang Tongper, El King, ka Pastoral Trio, Kenthob, ya i Reverend D. Lindo, Reverend T. de Karbat, Reverend Kis Imle. On pensu siang ru ha ketika sni da ki jingruai jong ki standing choir jong ki saltali ki sinan, kata ka sinat mingi, sinat sepngi, sinat pedeng, bari boy sinan. Kabakam kerpang hakan ke kenti kalong ka jingdan ringka jong ki nongruai niam balapau hakari kata ka Magdalene kabala ban wanyu kejat teng hamigalia hakis nam baladam. Ka kinhuan ruai Magdalene ka Christian band na Aizol balas dang yaka haus nam arjar san. Latip ha yaka ni ka kinhuan da ki serbat rukam tem kabaki khod no age sound bat yaka jingpana ka tem kaput jong ki labna kelengkari India. Ka jingdon lang jong ka di ka kinhuan kan penrahambat ra yaka jingalang ka jing syakri blay. Ha ka musical evening on don lang ru Reverend P. Merchang moderator KJP Sinat Mingi kum ukong san pat uba di langstang kum sumbut kong san nalor ki pastor kita men basan bat ki dekhot jong ka balang ringkat kinong syakot ngobha bat kinong kit kam jong ki sinan. Lakmi lenti badai ki hajar ngot kin wan syak ka musical evening kam food fest hamadan Jerusalem chut waku. Kajing penkret na kabentakan na kasngi kalaya syat-syat, haringkat kajingat lang ki volunteer, ki board district, bat ki board pulen, ban penyait bet ya renti, ya ki kali bat ki jaka penyeng kali. Las ngoto ru baka jing penkret na ki jingat sengkin thei per hapo ki sinat bat ru ke KJPA English Service kindailat, kilalong ki babiang banwan ra e ki jing bam ki bakin sai. Kumta nakaliang ke KJP Assembly bat convener jongka Fundraising Committee Foreign Mission Board ki pedang sngobha ya baro bat ki khot ki wer ya baro ki riu it jingrai kham tammi ki para bangai ki badan hapo KJP Assembly banya wan syakani ka Hosana arja arprio Gospel Musical Evening kam Food Fest khnang ban pen urlong ya jing thu ka bakong san ka mission but evangelism ban penyari uput ka jingalap shabari baya ke gospel on yalap shakeleng ke jaka jong ke pertai. Ni idon kum ke KJP Assembly ha kabangit sepenlong ya ke gospel concert kabani ai kerteng ka Hosana musical concert kabangit sepenlong ha ka arpo Frederick jong ubnai March arajar arpun riu kabelong si sajai Ramadan Jerusalem Juai. Hakini ka food fest, hakini ka events ki jongi, ngidon ka musical concert, gospel concert, nang ka ngidon lu ya ka food fest. Mereka beri ko food fest ni sedang nado sibaji, nang ka gospel concert ni sedang nado sawaji, hadu kandai beji. But isu kemen ba hakirikan musical gospel concert di John di artis di Bapaunam na kejelan di Sudan ketika Magdalene band berkenikan long kaning band hakinika gospel concert dogi benar lor jong kata di Don di Norway di Bapau jong dicela di jong nani kabakin luai nang ni ka rinum kasih di jong ni bat kum juru nakari lum
janjia di Minang Tai. Tang bangkit kita kilong kemani music ministry nang ta di don ikong medatier kar kongot nang da di don ki elevate choir nang ta di don di tewi boklang tongpel idon elking nang ta idon ru katrayo kabatin ruai dati pastor di togi idon i pastor di lendo i pastor di dekar nang ta i pastor di assembly bat na lor jong kita kindon sa kidi ki standing choir jong ki sautin ki sinot ibatin simbenta ban ai ya ki cingruai hagati ka gospel concert ke jongi kata kalong ka KGP sinot standing choir KGP ini standing choir nang ta KGP samla standing choir KGP sinot sepni ka standing choir KGP sinot pedeng nang ta ka riboy las betwen sinot di itlong ya kini gospel concert kalong ban penik fan na kabenta ka Cingtroy mission jong ka KGP assembly di nama kata iwan hari por banyak ban khot ban aware ya iriu i jingruai gospel bat kum juru kamtam nyaki parabengek ijongi berona po ka KGP assembly banna kabenta kini ke events kejongi kede ke free entry event andre idon skat ibangi penkwe kerpang kumkalat ban kersan ni dari jingkemu kejongi idon skat itu kita snow mesin kita eat penkwe rekam mission idon skat kita penkwe la ban sim idon skat andre kede ke free entry events di nama kata saya simpat hal ini po di kentung but ni da khot soba ya paro iba terang banyo mat ya kecingkerku lengba kene gospel concert kami penlong hakate kasih